of the missing link connecting Enterprise Road and Negikaro kiria gigwetereirwo na njira nene mbunge-ini ya Nairobi ni gikundi kia MCAs thutha uhoro kumbuka ati kuma na njama ya kuhagura Spika wa mbunge iyo Beatrice Elachi uria kwaga gwake mbunge-ini yo gutumurire githagathago aria magwikinyitie makionania kwaga kuiganira aingi ao makiohora ndagika nini na gutiga mbunge teri utheri. area has been invited. Kihumo kia ngucanio kaunti-ini ya Nairobi akoretwo ariki. Wa mbere ni ta wira wa abuse of office wa gukorwo ni aroya wira wothe wa kindu twitaga County Assembly Service Board iria niyo yagirwo kuheana rutha kana niyo magirwo guikara thi maga consult ginya DCI moke guko investigate maundu maya mamwe woka haha ri to ni urarwa ndeto cia maundu maingi marorio 2015 2016. Elachi ndiareganite na gukorwo rugamitio wira niguo gutafanirio thuthuria akiuga bodi ya county yo ndikinyanire kuringana na watho mwene-ini wake Karani Jacob Ngwele akimutatia na kuhimbiria utongoria. Kogo ndungiuga no amba wa mususpend ungiuga atiriri twamba tumwire athie leave eterere maundu maya mangi mariki acoke no ndungimwira no a suspend no muhako mutware through processes ya County Service Board Act kari hindi amenya but iyo niyo assembly niyo body ire koretwo iho so that is news no horo uroka niki hindi ya kwina ngucanio ya nyumba ya mbeca cia kugura nyumba. Kuringana na MCA Anthony Kiragu, Elachi ena maroro ma ugumania na uguo ndagireirwo gutungatira muingi mateta maria areganite na mwakiuga aramurikwo ni utongoria wa thirikari ya hau kabere. Na bodi pia ikasema malalamishi yaliyopo kuhusu Spika pia kuhusu ununuzi wa nyumba yake ambao imeleta uhasama yote hiyo pia ipelekwe kwa CID ndio wafanye nini wa investigate wachunguze yote kwa ajili pia kuna na malalamiko mengi. Ni cirore wa muthemba uriku tondu matima narehe cirare mandekirio ndeto no matiaugire twauga abuse of office turauga 1 2 3. Elachi akihonoka ciarera kuhagurwo umuthi Maina Kairu kuma Naikuru riu omite na mahoya thutha wa ndereti ya kumuhagura gutamanio mbunge-ini iyo agikuruhanio no uhuthiri muuru wa wabici. Ikinya riri rikenyitwo mbaru ni munini wake Samuel Tonui mbunge iyo igitanywo gukamiaririria muthenya wa rucio. Gaka arikageri karia kerekeirio Spika Elachi riita riake ni atongoria macokanie ndundu handu ha kurutana guo. Na kiuria gia kana Spika Beatrice Elachi ni gukorwa kihagurwo matuku mokite ta Spika wa mbunge ino no ndu wa gweterero tukione thutha wa riita riu kwaga kugia na umithio muthenya wa umuthi handu ni Hakameme TV. Jitagwo Maina Kairu.